बे समाव स्टुडिय'आव आं सन्दना इस्लारि। बे समाव बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गोजोनथाव खौरां। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै जनता भवनाव खौरांगिरि मेल लानानै आसाम गौरब मान बान्था फोसावनायाव बर'निफ्रायबो साथाम आसाम गौरब मान बान्थाखौ मोननो हादों। मनज कुमार बसुमतारिया बे समाव गोबां अमा फिसिनानै आसामनि दाब दाब जायगायाव फालांगिनि मासि आवग्रिनो हानायनि जाहोनाव आसाम गौरब बान्थाखौ मोननो हादों। गौरव बঁটা আগবঢ়াইছো শ্ৰী मनज कुमार बसुमतारी। এখেতৰ যিসকলে গোটেই উত্তৰ অসমত গাহৰিৰ ব্যৱসায় কৰে তেওঁলোকৰ বাবে मनज বসুমতাৰী এজন পথপ্ৰদৰ্শক। আৰু সিম্বায়টিক ফুডছ প্ৰাইভেট লিমিটেড বুলি এটা কোম্পানী তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিলে। কমাৰ্চিয়েল পিগাৰীৰ বাবে তেওঁ নেদাৰলেণ্ড আৰু বেলজিয়ামত ট্ৰেইনিং লৈছিলে। আৰু অসমত পিংক ৰিভলিউশ্যন যিটো আমি আৰম্ভ কৰাৰ কথা কৈছো তাত তেওঁ নেতৃত্ব লৈছে। मनज कुमार বসুমতাৰী এতিয়া চিলাপথাৰ, ধেমাজি, জোনাই এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত যিসকলে গাহৰি ব্যৱসায় কৰে তেওঁ এজন অভিভাৱকত্বৰ দৰে দায়িত্ব পালন কৰিছে আৰু অসমীয়া যুৱকক আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ পথত যোৱাত मनज कुमार বসুমতাৰী এক প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক হৈ পৰিছে। গতিকে তেখেতকো আমি অত্যন্ত গৌৰৱেৰে সৈতে অসম গৌৰৱ বঁটা আগবঢ়াইছো। लोगोसे धरनीधर बर' बिथाङाबो काजिरङा हाग्रामायाव गावनि गोसो गोरबो होथाबनानै जिब जुनार बिफां लाइफांखौ संरैखा होनायनि जाहोनाव आसाम गौरव मान बान्थाखौ मोननो हादों। श्री धरणीधर बড়ো কাজিৰঙাৰ যি কনজাৰভেশ্যনৰ আমাৰ গৌৰৱ উজ্জ্বল ইতিহাস আছে সেই ইতিহাসত ধৰণীধৰ বড়োৰ অৱদানৰ কথা আমি সকলোৱে জানো। ধৰণীধৰ বড়োক আমি অত্যন্ত সন্মানেৰে সৈতে এই বছৰৰ অসম গৌৰৱ বঁটা আগবঢ়াইছো। लोगोसे आरोबाव उदालगुरि जिल्लानि कल्पना बर' मुंनि अंगनबादियाव खामानि मावनाय बिथाङाबो आसाम गौरव मान बान्थाखौ मोननो हादों। আমি শ্ৰীমতী কল্পনা বড়ো তেওঁ ওদালগুৰিৰ অংগনবাদী কৰ্মী। আমাৰ মল নিউট্ৰিশ্যন যি চাইল্ড থাকে আমি চেম বুলি কওঁ বা বিভিন্ন ধৰণৰ যি পোষণ অভিযান আমি চলাইছিলোঁ তেখেতে অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াইছিল শিশুসকলৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নয়নৰ কাৰণে। আৰু সেই সন্মানৰ বাবে কল্পনা বড়ো আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মী তেখেতক আমি অসম গৌৰৱ বঁটাৰে সন্মানিত কৰিছোঁ। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।